Preglasenie k slavianským národom. Slavieni. Nahodíme se v době, kdy je potrebno obdumati budućnost slavijanskog rodu i naših zemlji ili teritoriji. Te, koje už čez staleća probuju ovladati slavijanske narodi, sjedinili sobě do moćnoj alijancije i snova uspjeli razdeliti nas na male kuski i tak oslabiti nas. To ta ich alijancija pridržaje se jednoj strategije. Razdel i ovladni. Kada mi pogledneme na to, što udijalo se v Jugoslaviji i što se nedavno udijalo na Ukrajini, možno pravdivo izvoditi, što oni mnogo uspjevaju u nas. Oni uspjevaju zato, že my vše udobnili, jeli dobrobitneli i načali žiti nedbanlivým žitím, polným zabavy i smiehu, i tak my ni nespoznali, što niekto načal iskonavati plánu, pochožnovo na toj, koji byl už dávno sostrojen v prošlom staleću temi, nad kojimi mi тогда uspjeli pobjediti. Mi ustali biti ostražitými i načali mi bezdovodno doverovati tjem, što se nas neustálo probujut osiliti. Javiti se i to, što mi zabili sprosivati ob závažných tematách, koje sovezaju se s našim jestvovaním, i bez kojkakovo podoziratia mi prijmuli bliz vše zadania, koje nam byli tutoj ľudskoj alijancijou predložene. Mi to těch zadania vpisali do našich zakonoch i načali imi voditi naše zemlje. Većinstvo iz nas znaje, dla kovo to tie zadania korisne i kto iz nich bude imjet najbolší užitok. Mi to tými nebudeme. Dla totých bivších plánov iz prošlого stoleća mi udajno toliko dobrými, kako dješeva pracovna sila i ne naleži do nas ni vesti svoj vlastne zemlje. Tuto ich starý plán je známy už dostatočno dlho. No i tak mi dozvolili im nas razdeliti i oslabiti. Mi uvjerili ih milozvučnim slovom, kako je demokracija, pod kojim ukrivaje se ništo inogo, čem politické ovladanje, zastrašovanje i manipulacija naših vladnih predstavitelov, tutoj západnou alijancijou. Dalše, mi uvjerili slovu volné trhy, pod kojim ukrivaje se toliko ekonomického ovladanje našich zemí západným kapitálom, koji i tako ustanovi našu budućnost. I tak, za to što mi stavame se už nesposobnými sami vesti i strojiti naše zemlje i ekonomije, stračame tak schopnost k vlastnomu vzrastu ili pokroku i k určovanju ili iznačenju svojih cieľov. Tuta sama naša neschopnost pozvolaje im lekku manipulaciju s našimi zemljami. Mislimo, što už je nepotrebno podrobno objasnovati, što segodenni sposob žitja je dla naše budućnosti neprigodný. Tem, koje su se časno u nas možno v lučem staću, čem većinstvo iz nas. Može zdavati se, što vše u nas porядke, tak kako vše se časno jest. No, tuto ich zdanje je toliko dočasno. Kada se zapadu tutoj imperialni plan izdari završiti,
i to jest dobytým Rosije i Kitaja, bude to kopytaním vremia, kde nám odreknut i naše právo na priame seberukovodstvo. Kako my by završili, náš spôsob žitia i naša staroslavenská kultúra je osnovaná na uvaženiu zeme, za to, što ta zem obživuje nás, i na vzájomnej pomoci, za to, što my iz jednej matky ili majky slavenskej. Spôsob žitia na západe je osnovan na sostaviani finansovných sredstiev i na osiljení druhých s cieľom k lehkomu i zbudovaniu cenných sredstiev dla speňaženia. Naše predky nežili takým žitím. Tuto ne je v našej krvi. I za to je taký spôsob žitia našim srdciam neizžedúci. Nachodilo vremie, što by mi uznali, što mi zrobili grešku i što je potrebno načati razgovori o povezanju naših krajin do jednoho politickog i ekonomickog celistva. Naša společna ekonomija s našim společnim usilím nam vzmožnit nezavisimoje jestvovanje i sebe rukovodstvo. Je potrebná podržka vás všech na osnovanie jednostnej slavenskej organizácie, koja by razrabotala ekonomický i politický plán na sostrojenie společnej federácie slavenských krajov. Tuta organizácia by skladala se iz ekonomov, politologov i pravníkov iz všech slavenských krajov, koje by razrabotali osnovu Slavenskej federacije. Na samoj počatek je potrebno, što bi vi vse pokazali svojego soglasu s takoj federacijom. A če vi soglasite s istvorením Slavenskoj federacije, dodajte sobie k členom našich grup na Facebooku či VK, kde se číslo členov mnogo navýši. Bude sledovať naše vlastno seťové mesto so sadržaním na ráznych stranicách. Tie, što nesoglasia s federáciou, nepotrebno im poprostu dodávať sobie k našim grupom. Našim celom je uznati, s koliko ľudí by ho čelo žiti v společným slavenským soveze. V totých našich grupách sú ľudí, v kojich razbudivaje slavenský duch, kojemu je nemožno smiriti se s tým, što nám tu, v slavenských zemiach, nakazivajú Germanci i Anglosaksoni i prinúdzajú naše državy, što by podelali se na terore i nepraviu v iných stranách, na deťach i starcach. Podvrgajú ich demokraticky odglasované vlády, ceľovo oslabujú ich ekonomie i pak im predlagajú pomočnú ruku, koja ich sledučo izrobi závisimých na ekonomickej systéme sostrojenoj spekulantami iz USA, kojej účinná propaganda prvorazne prestrašiť i potom izderaje svet. A če vy hočete s nami oboznámiti se, vy znáte, kde je možno najdete nás. Každý Slavian je vítaný bez različia na jeho vieru ili politickej orientácii. Potrebno nám načati korisné razgovori, što by mi uznali, v kakom systéme hočeli by Slavieni žiti. Čekáme na vás i na vaše dodatky ili príspevky i gledište v našich grupách. Grupa na Facebooku nazýva se latinskými bukvicami Slavienské jedinstvo
I grupa na VK nazývá se kyrilskými bukvami Slavianskoje jedinstvo. O čem je možno također dodati, što per verzija zapadnog sistema ne imaju u nas mjesto. Konec vнимания. Slavjeni, sovezajte se.